Kisii lazima tuungane, ndio tukue na nguvu ya kufanya bargaining. Uchimotwe mtwe bageta UPA gera oseteti yonga tosa na Jubilee. Uchimotwe anajipatisile 11 tusaini tuanjana na ase patira ni UPA Jubilee tego chao asemba te karane mbas alimo meru osipianyo na UPA takano kiromo utasaba chinguru abwate yenga akaromo ko rwani ngiti nditoyo ne moko angoro le simba nekumyo ke zebra iyende agenda yayibwata yora ninki kina sinchiro ya rumirega magoramo tutako tamuso ende yagende mioyo ende yagwata magoro tomo yawita tarwa igobono lakini to bagede Uchimotwe ejeyo support e candidate ito kurukwa Matiang'i mwani ure naenda watu itabira Kenya ndoje to Uchimotwe.